Dobro jutro, dobrodošli u novi video. Sada provedite par dana s nama kada smo oboje kući, kada Ermin ne radi i da vidite kako nama protiču dani. Sad ima jedna novost da vam pokažem. Dobro jutro! Ermin je počeo da spava s nama ovdje. Šta si ti pobjegao? Pokaži biceps. Nek se ljudi zaprepaste. Nek se ljudi zaprepaste. Pokaži bicepse. Manijak mali. Ermin nam je kući, Ermin odmara, znači da odmaram i ja. Ovo smo naručili na Temu, obavezno se javite ko bude htio. Kamera i držač. Kamera je identična koja je naša od 110 ili 170. Ne mogu se sjetiti koliko smo platili našu. Ja ću vam poslati link, ovi identična, znači nema razlike. Sve postavke, sve ima. Čak ekran onaj duže traje baterija. To. Samo ne dođu oni adapteri, to morate nabaviti vi. Mi imamo jedan što idu dva USB-a, tako da idu i Rejanova i Hanna u istu. Što je predobro. S ovim ste mirni. Tako, kamerca gleda i lagano. Nema uha, Nemojmo će ga crtati. ovdje su babu, to je Što si brate? Dragi moj. I know vampire. Oni to i nemoj trčati sa lupom. Hvala sine što brineš za babu vampira. Jel ti brineš za babu svijek? Koga više voliš? Sunce. Koga više voliš, mamu ili babu? Koga više voliš, Rejane? Mamu ili babu? Babu ili mamu, koga više voliš? Babu. A babu ili mamu? Babu. A mamu ili babu? Kažu koga zadnjih kažeš, on kaže, ali Boga mi nema kod nas. Šta radiš to gaćenja? Hajde se obučeš, zima. Hoće li babo nacrtat kuću? Hoće te babo obući? A? Evo, krenuo sam vama. Evo, ovdje kuća, halo, kuća! Kuća, zide, kuća! Svaki dan možeš napisat po jedan dio kuće. Ma ne možeš ni po jedan, vrate, kad uzviš. Ja je problem svoj. Ne gledaj ti. Pa znam. Jesi čuo? Jesi joj kako se zavija? Vidovo. Vidi ga on go, a na pod. Jel to puhla loka? Gdje da ubacim? Pa dole gdje stoji. Kako je lijepo, vi ste malo tamni, a onaj... Mi smo tamni, brate, ali smo mnogo lijepi kad smo svijetli. Kakav je to novi izmišljeni smijeh, momite? Vodi mi sa sobom. Taj smijeh dolazi s godinama. Taj smijeh dolazi sa godinama, jel? Stvarno. Ermine, ozbiljna je situacija. Kupila sam makas za šišanje. Za frizere. Jesi vidio? Jes bogat. Ja sam bogat. Super. Ovo ulje kad stavim, odmah mi kosa drugačija. Ali sam skontala da ga ne trebam stavljati jednom poslije pranja i to je to, nego sve do sljedećeg pranja. Ja pijem samo kompot, napravim ovu veliku šerpicu i to pijem u toku dana. Grožđice koje god imaju. Dvije, stavit ćemo pola. Hoćeš grožicu, Rejane?
Slatke su, dobre su. Pa nemoj baciti. One šljive koje su mnogo dobre. Hoćeš šljivu ovu jednu? Pa ćemo jedno 2 šake. Ovi suhi. Koliko tu dođe? Neki 50? Luna. Šta ćemo danas jesti? Za dočak smo mogli jaja sa... Moć. Dočak nije montere, Jane. Mončić. Stani. Dodat ću 3 jabuke u ovu. Obzirom da ih ja samo ja pijem. Nekakve su mi... Uzela sam ih neki dan, već su krenula da truhnu. Nisam nešto zadovoljna nijakome. A Svana bi rekao čovjek... Taj neću ni gulit, samo ću onako baciti. Znači on je našao sebi kaškicu, traži monte. Kad jedeš jaja, pa će monte, okej? Važi. Svakako hljeb da zakuham. Detaljno ću vam objašnjavati kako da kuhavam hljeb u nekom od narednih klipova. Ako želite to, možete mi komentarisati. Za dočak sam kontala Rejanu i meni prženice, a Erminu napraviti tortilje sa piletinom ili tako nešto. Ili sam mogla samo filete onako pohovat file. Ajde ću. Htjela sam ove da probam. Svi ih komentaršu, svi ih uzimaju sve. Da vidimo kako su. Hajde. Pa mogu vam reći da onako miršu i ne miršu baš lijepo. Miršu mi na čistoću, ali mi ne miršu na nešto što bi željela da mirše kuća tako. Vidimo kako miršu, deblje su maramice, izdržljivije, isto krpica. A nisu skupe, 6,5 maraka. Nešto sam malo prije prosula, samo sam prešla rukom, pokupila se. Znači, dobro brišu. Odo sad ovo sve da sredim. Da popijem preparate za dojenje. Mnogo su. Mnogo su neprijatnog ukusa. Ali za bebu sve. Prvu stvar, preporučam jedna stvarno što god mi treba. Ana mi pomogne, pozdrav za Berin, znam da gleda. Hljeb sam zakuhala. Skontala sam, ljudi moji, da mi najbolje nadođe hljeb u ovoj šerpi. Zašto ima poklopac i stvori se ta neka toplota, tako da, eto znate i to. Odo sad ovo sve da raskrčim, kompot je skoro gotov i da doručkujem. Već ima nekih, ja mislim, 9 sati, jeste. Mi smo ustali poprilično rano, oko pola 7. Hana ustala da doji i tako smo svi ustali. Rejan oko 7 do duše. Eto, i ova bijela, nipošto pored šporeta, zato što prska hrana i prlja se. Ne znam kako mi to nije palo na pamet, to je tako logično. Tako da moram to skontiti šta ću. Možda ispremještam. Raspored prvobitno je bio šporet vamo, pa frižider, tako da možda i to uradim. Ali nezgodno, ne želim ovaj novi zid da isprljam. Ali vidit ću. Ipak smo dočkovali jaja, Rejan je htio jaja i Ermin dođe, nisam ništa ovo stigla. Sam htjela reći što s dojenja tiče, uvijek popijte kad bude gotov kompot, topal kompot, 1, 2, ja popijem 2, 3 ove šolje. I to je bolje kad je vruć ili mlak to kompot, a ostatak pijem ono. I pošto sam dosta šećera dodala, vidim, ne sviđa mi se moment. Hoće da prevari sistem. Počinje da učiš mirit. Učiš mirit? Ja to ne prihvatam.
Dodat ću još vode malo, da se razblaži, jer ne volim da je presladak. Jabuke, grožđe i šljive. Znate kako je ukusan? Vrh. Ja tek pravim kafu, ne mogu da vjerujem da nisam uspjela još popiti. Mi smo sad malo sjedli, nešto pričali. Djecom se Kalijana Reja, Ermin ih čuva. Već je 11 sati, ja još kafu nisam. Inače kad ustanem prvo kafu pa sve ostalo. A bolje mi je što sam jela. Hljeb sam zakuhala, on sad stoji da još ostaje pola sata. Priču vam zašto ovako radim. Makaze. Ništa nisam u kuhinju radila. Zato što imamo nešto preče. Tada! Ali to ćete vidjeti na Erminovom kanalu sve, jel tako? Gdje su mi ja? Mini pomagač, kako ide ljubav? Dok djeca spavaju, ali logično već da se sredi. Ljubav. Aj pjevaj, hajde. U spavanku. Jel' ovo za vloga? Može za vloga, može. Dobar dan, Jel' ovo za vloga? Novi dan. Vjerujem u Boga. Jermine. Ne boli me noga. Talentovan. Kod nas u familiji uvijek vlada sloga. Pa vidiš što se ti. Joj. Izašli smo malo vani. Dan, dva, s nama. Da. Hajde udrgi ćemo park na Ljuljuba. Idemo da se na tobogan spuštamo. Idemo na Hajde na tobogan, vamo. Idemo vamo, hajde. Hajde. Reane. Naravno. Mi odosmo na tobogan. Aj papa. Papa. Ova nosa predobra. Prelijep je dan, kontali smo negdje da idemo, ali znamo da su sad prevelike gužve, a meni se nešto ne da ići nigdje gdje je gužva s njih dvoje. I govori Ermin, hajmo malo do parka, hajde da vidimo šta se dešava. Kad nigdje nijednog djetstva vani nema. Hajde gdje ćemo, ajmo da vidimo u Bebećem, da može i na tobogan. Pa malo da vidimo tamo. Dan je prelijep. Vidite. Pa mislim nije. Pa nije, to je malo za starije. Ufat za jedan samo. Eto, kažem će, fali ti još jedno dijete. Vidiš kako je idealan broj 3. Družio nam s Ermin. Kako prije govorio, Dudi? Ruke gore. Tako. O, To, bravo. Ajde, ruke gore. Ruke. Na spavanje. A ti je već zaspala? Sad je našao drugu. Dođite da jedemo, evo sad ću vam Rejan reći. Dođite. Prekinuo im. Bravo ste. Prekinuo vam je Rejan. Pravite se da ne postojimo. Da reci im ti, da ne smaraju nas. Moraš im reći na telefon. Nije bitno da te izračuna i neće da te ja na brzinu ništa. Da te izračuna i... Da ga pokrijem, ja.
Tako. Mi uzeli da jedemo, evo ovo je peta, ja mislim, peti obrok koji stavljam Rejanu zubići ga bole, rastu mu, ništa neće da jede. Tu nam je Hana. Ja sam stavila grah da se kuha i onda ću da stavim fino, stavila sam samo one, kako se zove onaj grah? Grah da se prokuha u vodi, znaš. I kad prokuha, vamo stavim luka i to sve šta treba. I sve to šta treba. Odlučio da hoće salamu i majonezu, a kasnije ćemo udobiti graha. Ja često samo grah onu vodicu makaću i moram napraviti hljeb domaći, jer domaći hljeb uz to najbolji. Eto, sad ćemo mi to da mu pravimo. Ermin nam je prva smjena. Trebali jutro zvani, kiša, katastrofa, vrijeme, haos. Znači, užas blagi. Tako da nismo nigdje otišli. Evo, jedva čekam, grah sam baš poželio. Jesi ti poželio grah? Hoćeš ti udrobiti maminog hljeba? Njam, njam, njam. Kako kažeš? Njam, njam, njam. Ma ti si mi gladan, evo skontali smo šta hoćeš. Haj, hvala Bog da se najedeš. Volio te, zub, jel? Zub. Hoćemo li kasnije da onaj... Kako sam ti peko ruke ružu. Hoćemo li kasnije da... Hoćemo popiti pare tamo? Hoćemo. Vidi kako si se zarumenili obraz, sad ćeš i da spavkaš. Da vidim, provjeri obraze, jesu li se zarumenili? Jesu se zarumenili? Šta ćemo sad popiti? Paracetamol. Hajde. Nekim čudom su mi oboje zaspali. Ja evo zakuhavam hljeb. Odlučila sam molim zakuhati, inače zakuhavam u šerpici, ali treba mi šerpica za grah. Grah sam skuhala. Još nešto razmišljam kako se svi žale ovo hljeb. Ja sam toliko željela da naučim baš dobar hljeb praviti. I drugarica mi jednom napisala kako ona pravi, taj sam naučila, ovaj sam našla na internetu. Bukvalno prejednostavno. I kad mi neko kaže mrsko ili nešto, evo ja pijem kafu sa strane i ovo radim. Mi uvijek imamo junog hljeba u kući jer Ermin kad se pazi ne jede ovaj hljeb jer mi kad njega krenemo jest nastanimo dok ga ne pojedimo. I uvijek ima junog, tako da uvijek sam nekako ono što se kaže sigurna, volim ovaj, Rejan mi voli hljeb, ovaj moj i volim da napravim hljeb. Jer inako baš, eto, iz nekog razloga nemam vremena da zakuham sad, nema ni prekuhavanja, ništa, 2 sata stoji, izbacim ga vani, da vani odstoji još pola sata i to je to, znači ništa. Baš me zanima je li vi volite praviti hljeb. Meni nema ništa draže nego Nutellu na ovaj hljeb stavim, namažem i u pavlak je dobro posolim. Smislila sam novi način kako da režem luk. Našla na Instagramu, na TikToku kao life hack, namažete nož uljem i ne idu vam suze, nemojte toga se raditi. Znate ovo što sam naručila stamol i sad kad stoji tu baš se mora pricnuti i lupi i prevudamo mi djecu. I sad pricnim ovo. Samo ga ulupim ovako. To je to. Malo sam propešla, onda sam dodala vode. Malo vode, vidite. Dodala sam vodu. Sad ćemo pustiti da se to kuha i onda ćemo dalje kako ide. Hljeb je skoro nadošao i vidite šta sam uradila. Vidite, ne pitajte me. Kompot je gotov, ali nemojte biti ludi ko ja da dodate puno šećera
jabuke su slatke, grožice i šljive. Sve mi je slatko, ja dodala šećera presladak i dodala sam vode i još ga malo kuhala. Popila sam već 2 šolje. Još je vruć, vreo u stvari, ali je tako ukusan. Dok se grah kuha, ja jedino da ispržim i da vam pokažem junetinu. Mama. Stavit. Gotova junetina, kako je dobra. Ova ljepotica. Sad ćemo prekriti nečim i to je to. Sad sam naručila jagode iz Binga, kako su dobre. Ovako. Grah je gotov. Hljeb. Znači, prska i tako. Ne znam koliko možete vidjeti, ali tako je. Evo je odozdo, znači fantazija, fantazija. I salata. Borovnica, a ja ću kompot. Ja sam odlučila kad djeca zaspa jer mi ima nekih obaveza poslije posla, tako da ću očistiti čilim koji je upropašten i nadam se da ću ga spasti. Je svijetao, znali smo, djeca će ga upropastiti, ali vjerovali ili ne, nijedna skoro fleka nije od djeci, nego od mene i mog mužića. Prospala, znači malo prije sam prosula kolu, tako da nije do njih. Hvala. Reci, hajde. Ćao. Ko je upropastio čilim? Dad. Mama. I? Bob. Babo, dobro. A odakle si ta čvorga ovdje? Mama. S mamom se sudari u glavu, jel? Pih, kako to? Tako? Živote moj, sad će mama to da sredi veša. I čilim, prvo ću vam pokazati fleke. Pa treba. Sad će mama, hvala. Vidite, ovdje fleka. On je jači, vam pokazujem. Ovo je borovnica, doduše to je rejan. Ova ovdje fleka. Ovdje flekice. Vidite ove sve mrljice. To sam sve znači očistila s ovim. Najjeftiniji, najbolji. Nešto najbolje što ćete danas vidjeti. Ovaj. Denk mit za fleke ima i sapun, ali meni je puno bolji ovaj zato što mi je lakše ga koristiti, praktičnije. U ovo sam stavila KH7 za mrlje i fleke. Sad ćemo ovo dvoje da čitav prijeđemo i stripamo. A prije toga, i ovo ćemo probati da znate, prije toga, mašala, vidite kako je nadošao lijepo, ne? Ja ove ploče uvijek poslije, prije nego što dezinfikujem maramicama, sad sam ih bacila isto Denk mit maramice, dezinfekcione i onda vodom, krpom s vodom, tako da znate. Sad ćemo ovo prebaciti u tepsiju. Izvadila sam piletinu, u slučaju da neko ne bude htio faširano meso sam izvadila, u slučaju da neko ne bude htio musaku, ja ću musaku napraviti, toliko mi se jede, znači, evo danima mi se jede musaka, kaže Ermin pa napravi, pošto sam imala samo onog starog krompira, naručim juče mladog, 1-2 kile da ima, stavit ću i to ću vam snimiti kako pravim ja musaku. Ne znam kako je ko pravi, ja je pravim ovako, uvijek mi ispadne dobro i uvijek se najedem. Sad ćemo hljeb staviti, ovdje prvo doperem ruke, pa ćemo hljeb staviti na pečenje, ugrijala mi se rijerna i prelazimo tamo dok djeca spavaju i onda ću morat obut, čuj njima kod Ana voda, rejan ću morat šlapice one obući da mi se ne upasi čarapice. Papir za pečenje, najbolji Demov.
Na onim papirom se često zna svašta zalijeti. Daj moj stup da ima neku masnoću u sebi. Malo je skuplji, ali je najbolje. Znači šta je još dobro? Što je ovako u komadu, u listovima. Sigurno vam nije tako lačno. Lista. Daj, pošli između. Kod dojenja je najvažnije ostati hidriran, piti vode. Ovo je meni od jutra, sad je to nekih 2 sata. Jutro sam popila ovdje liter i pa imam dođeš. Ustupi mi kompot. Kako ćete najlakše znati da li ste dovoljno hidrirani dok dojite? Poslije svakog podaja popijte otprilike po 1 čašicu vode. Eto. Ovako. Pokvasite taj dio. Ovo ste moje tako dobro. Znači, vjerovatno ću još jedno naručiti. Toliko mi se dobro pokazala. Prešla sam tek ovaj dio. Kad se malo osuši, prijeći vodom. Šta radiš tu, Ljubav? Da vidim. Luk. Da vidim kako jedeš luk. Valjda mu odgovara za pece. Da vidim kako jedeš luk. Slobodno, dobar je luk. Njam, njam. Hoćeš li? Ići. Ne moraš. Evo ga. Pripremila sam tavu. Luk smo izrezali. Meso tu i sad ću donijeti začine. Crvena paprika. So. Vegeta i bijeli luk u prahu. Bibudo. Bibera jako malo. Šta je to? Pizza. Da. Sad ćemo, Rejane, da usisavamo kuću, da znaš kad se Sekana probudi. Možeš čuvat seku, hoćeš je čuvat? Važi. Bat pet. Bat pet. Niko je neće moći uzeti od tebe, jel? Niko. Niko. Čija je Hana? Mamina. I? Babuna. I? Rejanova. Leninu. Malo ulja sam stavila. Sad što se tiče začina, ja to sve odokam. Bibera ću jako malo zbog dojenja. Mislim, ne treba ni sa jednim začinom pretjerivati kada se doji. Sad ćemo ovo malo proprašiti i dodati meso. Samo da vam pokažem kako meni moj Rejan pomaže. Ja gulim krompir, on ga reda u šerpu. Bravo, Ljubav. Like. Ostavi, to je nož. Ostavi. Hoćeš ostaviti? Hajde, ostavi. Hajde, sad će tebi mama da ti guliš. Hajde vidim kako guliš krompir. Drugačije okreni. Ovo drugačije okreni. Tako. Kako si ti, moja pametnica? Mašala, mašala. Bravo. Pazi da se ne posjećiš. Ne smiješ po prstima. Samo krompir. Tako. Ma bravo, Ljubav. Hajmo redat to. Baš me zanima da li vi ovako kuhate. Vaš sin prvo sve mora prije vas probati, onda vi to morate prati da biste iskoristili. U ovoj ću tepsi vatrostalnoj, nju sad ću poredat i ubacit ću i tek ću upaliti rernu da mi ne pukne, jer da ako je naglo ubacim u rernu vrelu može pući, popucat. Samo ću je oprati. Izrezala sam ručno ove, brzinski, nisam se htjela zamarat, mislim znate kako se reže. Hljeb gotov, znači ko duša. Malo sam odlomila dok je vreo. Što bi ova moja rekla, jedna diše. Dejanu i meni malo da probamo. Ovo sad da sklonim. Hanči nam još spava. Idemo da jedemo. Red krompira dole na dnu. Jako malo sam stavila onog ulja.
red mesa, red krompira, red mesa, idete sve tako dok ne potrošite se, s tim da završite s krompirom. I onda ide na pečenje 45 minuta 200 stepeni, ali sve zavisi od vaše rerne, tako da pratite i vidite. Poredate krompir, sad ide opet meso. Nije mi ravnomjerno, ali oprostit ćete mi s Hanom u naručju, ovo bukvalno radim. Poredala sam i ovdje okolo, možda možete da vidite to kad ostanem krompira malo, pa da se ne baci, da iskoristim. Ostalo mi još par komada pa ću njih ubaciti ovamo. Evo kad je pred kraj vidim da je gotovo. Ono skuhani krompir, fino ispečen sve. Prelijem jaja, malo soli, sad ja nisam jer mislim da je meso dovoljno slano. Znači pavlaka, vrhnje, mlijeko i jaja. I sad vraćam unutra. Dok ovo gore ne porumeni i dok se fino ne. Da vam pokažem dok mi svi spavaju, on se mora još jednom usat. Ali evo na primjer ovdje fleka od borovnice nema, evo vidite. Uglavnom, očistio se fenomenalno. Znači očistila sam flek od borovnice i ne... Sad ja sam pustila malo da porumijeni, vi možete i ranije izbaciti. Evo vidite. Znate kako je dobro? Predobro. Ja sam pod stresom nekim i tako imam sad fleke po sebi. Tako da neću više ništa u ovom klipu da radim i to malo mi je previše. Idem sad dok djeca spavaju da prebacim ovaj klip, da nešto odradim. I vama hvala što ste gledali ovaj video. Idem doprijem kosu i da se šišam. Tako da to ćete vidjeti u nekom od narednih klipova. Hvala vam što ste gledali, ostanite zdravi, nasmijani, veseli, volite se i to je to, brinite se o sebi. Idem da perem kosu.